repot Bedal guys. Bisa di Godang. di kena gitu. anu nek komandan mau limen jan 14 sih gua Masuk kentang pecah ini. anu nek kok sendiri ini kero limen ta tenang itu Kayak cak salah. golekan anu mesti golekan tabuang wadon obyek anu terus wis ojo anu sedar Aja nutut ojo ngiluwe yang pernah ngecat bareng Mau ngecek. Itu gitu. cuman ngarepno anaknya seni perkocelok kok Selamat pagi guys, kita mau berburu guys. metal eco lagi coy pagi guys. Wes korek panjang wis positif. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi yang cerah ini kita akan berburu tekukur, tekukur guys. Jangan lupa guys, tekan tombol like, komen dan subscribe. Oke guys, yang sebanyak-banyaknya guys. Ya udah guys, itu aja. Dan banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kok kagak ngantem-ngantem. Kowe enak loro iru. Diantem dah. Keneng. Mati. Geneng. Oh iya. Terus dimakan nih kau. Terus. Itu. Terus. Ya Allah. Aneh guys. Ya Allah. Sekarang lagi bakar sawi waktu istirahat. Minumannya Dugan. Oke. Hai. Ecok. Halo guys. Ajur, hotel. Jodoh lari. Woi, Ayo aja bakar sawai. Oke. Mobil-mobil ada paran. Dugan. Ecok guys. Pusima. Bro, ono kayak Pusima. Cara terus. Pesuru. Kesel habis. Ngantuk guys, ngantuk.